Ya o le ua o mai le vai whaaloalo le malo a dono le malai nei a o talia ai staimi e le o toi mamau e no mai e tātou malo whaaloalo ngia pa pia foi le fionga i le malo le malo man masio fo e na mataina leo tātou po kalama i le nei tai au. Caravana making its way to the grounds now, led by Assistant Commissioner Bali Efo Bali. Two. Two.
DJ tata mais tātou pese malu. Ia au tālia le tau no mai o tātou malo whaalolongia. Ewa tau no mai le ulu to lau fionga e sera tu sano man frutua ia fai me se lofa tu sano. Alfatu la ufionga ile ulu to lau la ufletua la ufionga e seu tu sano la ufletua a mai mtala mai au telephony to the titular head of Tokelau, Honorable Sarah Tusano, and your good lady Mrs. Famaiselofa Tusano. Welcome. La ulupe uale lele
e leo toi mamau le pa ia o le sauninga o na tau no mai leo le fionga i le kovanga ya o le malo tuile manua fionga pulali ni ko la pula ya malo no fletua ya ona uta pa leo le pa ia o le sauninga ina ia o tatou tutulai ya o fio mai ia le fionga i le kovanga o le malo tuile manua ia ona o tatou tutulai lea mo le taina o le fua tanga vai o le malo tuile manua. In a moment, the governor of American Samoa will make his way to the ground, and when he arrives, we will ask everyone to be upstanding for the national anthem of American Samoa. Te taipa man whalalo, pe ia o Saranina, ina ia o tātou tūtulai, i tau na mai o le kovana, ia no tātou tūtulai, o walta ina o fua o mano o tūna manua. Please be outstanding for the arrival of the governor of American Samoa. And remain standing for the national anthem of American Samoa. Thank you.
After a few to no phone. Thank you. Please be seated. O tali aile tonu mai ora na fionga ile mo malu le malo mo siofo ya a to ai tonu lo la sa ya ona ta pale mal fa lolo le pai o sa ninga ina ia o tato tutu lai ya o fio mai le fionga ile mo malu le malo mo siofo ya ona tato tutu lai fa wa le mo le taina o le vi o tana vai o le malo tutu tasio Samoa a to ai male asi singa o le tulai falo alo ale malo momentarily the head of state and Michelle Ford will arrive, and when they arrive to these grounds we will ask our guests and everyone here to be upstanding for their arrival and remain standing for the national anthem of the independent state of Samoa and inspection of the guard of honor by the head of state. Samoa tele matanana e mawalunga lo tulanga awane I toi fa tamal ualu atu le afias e just dua tol fa Bengi kapoinga kai yore mo boinga
o te ta pa mal fa lo pe o sa ni ngai nei o ta tu lai to no mai na fio mai na malo na monsieur fo please be upstanding for the arrival of the head of state and monsieur independent state of Samoa.
Fitai a fio tono fanga. Thank you. Please be seated. Dai lo e mama. Ona pa uile ma fau tu. Na fa tu tali sau I whanua. Ona ia leo le lafu lemu. Wei whanga ngana le moana. Ona si leo na ao. Ai pati lima la au le mau. E le sulu na e tu tofi. Ai wana. Mauane le malama o awatea. Lau tau tamali na apo I lau tau papula. Lau alofa wa ape pele. Ma lau maoi ua toa toa te tele. Le u tau tele ua tapa tapa ua pani. I ova o Saloma. O ena le mtautia. Ua le ngase lau alofa I a Samoa. A o le taili o le lua ua utu. A wa o lele ua pa uti o luamo. Ua malu maunu matawhanua masiu fatu o Samoa. Le sau o le tupu. Na whaasua I tia sau ala sae. A wa o lele ua nofuia tia ma. Sua ma o lolo ti seu oli. Ua mauta ue mauta. Le aso ua ula. Ua taimatali. Ua mapue pue le po ini taloto I mutangi alua. Ua e papa au le paia maulunga o le atunu. Paia mai ona puna o seia paia ona fatu tuloto. Le paia o le tatou malo. Paia fale kalesia. O paia o le atunu. Ai pa I maulunga o tatou malo fala o longia. O se taimi o na tuule I le tai o le vatele. Ma lele le fionga I le ama malo o le malo. E anga tonua I le paia maulunga o le nei sauning. Whairo mato leo masui. O le fionga I teitai fono o komiti o tapenanga o tuto tasi. Le fionga I te maitai palemia. Mātou te whātalo whātuai I le neitai au mātango fi. I le alofa o le atua mātou te whātalo whātu. Mā lo le soifua mo le langbatafi. Ia whio mai. Tala mai au su mai. Maliu mai. I le saudinga wha le malo mo le whamatuina o le ono sifuru tolu tausanga o le malo tuto tasi o Samoa. In the holy name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we welcome you this morning. Greetings to our esteemed guests joining us for the celebration of our nation's 63rd independence anniversary. We welcome you all, those who are gathered on these grounds, and those joining us from all the villages around the country and afar. Talo falam. It is my esteemed duty to announce the proclamation for the celebration of the 63rd independence anniversary of Samoa from the head of state, Fionga Tumaleli Whanovale to Aswalawi II, and I shall read in Samoan and in English. Ele suafa paia Yesu Kariso, le ona le malo simalama, le alofa e whavavau, ona le pule au au le lalolang, e ia ile tua na o ia, e a fio I me umalama, ma o le pulenga e whaunga ina e tangat Samoa, e te tonu atua oi na whasino mia mai ana tula fono, o lona tofi pa ia tu whasolo. Ona ua whaalia e teitai o Samoa, le te tau na vea Samoa ma malo tuto tasi, e whaamae I lunga o le talitununga ma waa, whake risiano matuma na nuku o Samoa, ma ua tā mau le whaamae o le malo tuto tasi o Samoa,
o Samoa o le tunu ke usiano e whaamai le tu o tama le alo ma le ngāna pa ia ona o le whono whaamai e vea masui o tangata o Samoa te li ina ma whaamau ni ai le whaamai o le malo tutu o tasi o Samoa i le aso luas furvalu o ke topa a feivu sala onus fubu ona o le nei whaamai na te li ina tangata anu uma o Samoa e se fesili na whatuina ma whaamau ni ai le palo talau tele sa whaia i le asuiva o me a feivu sala onu tasi e le latou ua lua se furu tasi ma sili atu o latou tausanga ona sa whaamutaina e le whono tele a maloa o whatasi i le aso fitu i ulai a feivu sala onu furu tasi le whengainga o le tausia o Samoa i lalo o le vainga o maloa o whatasi mai a mata whama maluina le nei tūlanga mai i le asa mua o Januari a feivu sala onu lua ona sa maari lia tangata anu uma o Samoa e whataua ina whale tūla whono lo latu whawai i le aso mua Januari a feivu sala onu se fululua ma ona ua tāla whengai ona whamana tuina le nei tūlanga i siri ona tāua o le melea o a ua tuma le di whano vale toa suala uvi le lua a o le malo e tusa i mai e inga o le vai na lua sfultolu pui pui tasi o le whawai o le malo atu to tasi o Samoa wa o whasira sila alo ia antu ai nei le whamana tuina o le ono sfultolu tausanga talu ana tuto tasi le malo o Samoa i le aso ngafua lua iuni lua whelua lima whaia i lalo le saininga ma le whamau whailonga Samoa i le nei aso sainia tuma le li whano vale atua suala vile lua a o le malo. In the holy name of God, the Almighty, the ever-loving, whereas the sovereignty over the universe belongs to the omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by his commandments is a sacred heritage. Whereas the leaders of Samoa have declared that Samoa should be an independent state based on Christian principles and Samoan customs and traditions. As it is now enshrined in the Constitution of Samoa that Samoa is a Christian nation founded on God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Whereas the Constitutional Convention representing the people of Samoa on the 28th day of October 1960 adopted and enacted the Constitution of the independent state of Samoa. Whereas the Constitution was accepted by an overwhelming majority of the people of Samoa in a plebiscite based on universal suffrage on the 9th day of May, 1961. Whereas the General Assembly of the United Nations Organization unanimously terminated the statutorship agreement on Samoa on the 7th day of July, 1961, the termination to be effective on the 1st of January, 1962. Whereas the people of Samoa have decided to bring into force the Constitution of the independent state of Samoa on the 1st day of January 1962. And whereas it is fitting that this momentous event be duly commemorated. Now, therefore, I, Tumaleli Fano Vale Toa Sualavi II, head of state, pursuant to Article 23, bracket 1 of the Constitution, proclaim that the 63rd anniversary of the independent state of Samoa be celebrated on this day, Monday the 2nd of June, 2025. Given under his hand in the public seal of Samoa on this day, signed Tumaleli Fano Vale Toa Sualavi II, head of state. O te tapaman whaaloalo, lau sunga e le teitai fono e kale sia so whatasi Samoa, lau sunga ai soli uli, mo le teitai inga o le nei sauninga, e le tatalo, Reverend Aisoti. Lau fie toa le lei tausangi leo masani o tae au a
ave mua o le malama o le alofa. So tae au tulia. Samoa. O te leto e au te laina o po ia. Polu musawai manono mapolima. Tutuila mamanua. Pale anga nuu fa'ale malo fa'ale kalsia. Po tofu tiafu etas. In Malayo le tu. Iyo tatu pula. Ibi. O maftai o tuli. Wa ifole anganga po iso tau. Te wina o tusi pa ia, suafo te male alo male anganga. Ua fetala iatu Yesu ia te ilatou. Ina fatu tumu ia o vai sua vai. Na lato fatu tumu ina lea. O lava i lau. Ua fetala iatu ia te ilatou. Ina asu wana ia, ina ave i le pule i tau samanga. Na lato watua lea. Ua tofu fo i le pule i tau samanga i le vai wali waina. A uana le iloa le mea na maua ai. Fatu tumu vai sua vai Samoa. O le fatu nunga Yesu. Logo ane ya te ia le uma le tangata. Uma. Le nātua uma le tangata. Ni mea le whaia le fuafuanga pa ia le atua le amatanga. Na te le whaia se uma. Aina ta pena le tangata ia lona uma. Ina ua mele. Ma vale taurima manu e tena ai so na ai na o ai vale le iloa fa manianga ai u na lima le uma fa tu vai sua vai o le malelenga na fua le uma al tangata. O le mesini ta ua mana mamei o le talala nei. O le tangata nana pasi le uma lea. Nana pasi ia Yesu. O le fafine. O le fafine e lote mea. Nana tau ia Yesu le masiasi. Ma le luma o le tangata. Wa uma le tapenanga. O le ari mua le i tusinga o le tusi pa ia. O le ngāruenga whawhau tua le tina pa ia o Maria. Yesu! Tau whae. Tau whae le luma, tau whae le masias. Nothing at all. Pecha mea. Na pesa tali a Yesu iluntina a wasila fia Maria e faia Yesu patu tumu vai sua vai ia se mea da pele iloa pe realmente umai pena sona inu pena masasa pe paua ele lava awa o le natua leo tangata o le alta pena o ani whailonga o ani universite PhD, PA, MA, DV i le mawhaina to e mau ai e le tangata le whamonianga le atoa e uma ana tangata e uma Toe au se pili ma se mo'o. Nana le iloa le mea utupu nei a Samoa. E o
ai se tamatiti whatoa whanau tae ao nei, whanau malangona o le masias. Whanau malangona o le whanonoa. Tai tā ia o le malo. Ka watu ana le la le tala ya lau talinga malo I fono al malo. Tau pulenga na whainei le māneia. Māneia le ata ngia o le tūwhatasi mana ngā lua whatasi. E tasi ala fiafi ato e latu ma le tala umalepe. Uma! Patu tumu vai jua vai. E iloa ia ona nei pola la tele ilo pola mele fai. Na uma na fatu tumu e to sai mo fatu nunga asu vai. E alu malele mau tonu e ona na alu malele puse ia vele puro te so manga. O ona tau su na masa ia vetu e toto. E toto le mele mai. Le vai na masa yo. Le vai na outro fio watu o waina na fio mai Yesu Samoa ina ia fatumulo nganga ede tausu e ina I fafose fo ede tau amina ni lo ia mani fa masino mai fail mele Lea Samoa. Lea tai ul mao. Lea ta poina I lau paota na se. Aisha. Siana se. Fatau tupe. Tolu se fulu pieces of silver. Na fatau ai lesi so lo na li. Tena iu ya ntiai. Dia la te fenei pa lota sabo. O le malo tupe fili ai o tajai. Fatumu ya Yesu. Fau ya Yesu. Atia ya Yesu le fa vai lo malo Samoa. E tofu ne ai fa mai le fo no te malo. Sai! We do the name lay wo mai le nei tu aso. God is good. God is good. Ya wo foi atu. Po le ale fia poto I feo tu fai longa mai ai uma. E ngau. Langa le na tula ma sani o te ngata na fau e uma tua taru la mtaka. Pau ale mele uma. O le fatumu lo osa Samoa ia Yesu tatu talo na lie lo lofa I lau foa I au ngata ma mo matu tua o mawai na latu ta pena ina le angia o tanga vai o Samoa mo fata tia le fa vai ia te oele tunu nei Taftai le tu. Taftai nei tai au mata ngofi o toa fi mali o mata mori mawina le au I mai o lo nganga. Ma lie pule taftai lo lofa. Kama ngalo mata o wisu. Kama ngalo lo mata o so na fai o lo utunu. Kama ngalo lo mata o le alo lofa. Kama ngalo lo mata o manatu fapito. Mangalo lo matu na o ai vale sanga fa o popo ina ipea le natura uma o te ngata soifu tumu ya te oe lango ya te oe e manuia ya te oe pa manuia ni yasu e angi o le matu salo tonga le tanga vainta pene o matu te mau vai ia pa ia ma ia maua le file mu ma vi ia I o le tua le yaso
I lo suafa ke riso. Ua ole mamato uvala au tuai. Ameni. After yatu. Nau sunga i teitai o sauninga. Nau sunga i whawhingainga. Ai soli. Ia mōle. Mana vanga pa iele nei tai au. E a te au le avatele. Te wai o te tapai. Ma le whaaloalo. Lau whionga i le au mamalu o le malo. Lau whionga tuimane li whanu solo vi vale tō le bua. Mō lau mana lenga. Lau whionga i le au mamalu. Patalo vatu i lau sunga il taitai il sauninga. Sunga Reverend Aisoli Iuli. Taitai fono e kalesia so fatasi. Au toa fionga i sui o fono o sui tofia. Lau fionga il tamai tai palimia ma le kapeneta. Lau fionga il fonfitalai ma sui mamalu o le palimene o Samoa. Lau fionga il famisimusili ma le vasenga o le famisinonga. Lau fionga il Kovanasili o Amerika Samoa. Lau fionga il ulu o Tokelau. Members of the Diplomatic Corps. Paurulunga o matanga luenga, mawhalapo putonga le malo, pisinisi ma le vaenga tu maoti. Le paia o lau whainga leanga tutofia le tua i whata whaitaulanga e fia. Le mamalu le tunu wa awal mai le nesa o ninga. Mai o lo mai moa ma whaafonga tapo i mai e le ngata i Samoa nei e whaapea ma tunu mamao. O le paia lama lea wa a inga matama o tama ma a inga tu mua mapule i tu au ma la taua a inga le tai ma le vaa o konti ai tainane sua ma le vai whanua fo mai tu langi sa ole ma le lau niu sa lua a whio whatui ma toto ma upu i le manua tele. Patalo vat foi i whalapo tonga ma onga ese tu pulanga televou alo ma whanau o whatasi mai i matangi e la rua nei mo le savali whaaloalo o le whaminatuina o le onos fultolu tau sanga o le tātou malo tu tau tasi. Wa fotu malama nei le atata o tau leia e peo na mo wailu tamai tai o fiti mau polonga ina wala foia i unungalu le malu o le tapu itea. Wata oto fo i le vai le atata o le tama o Samoa na ngalo. Wa o lea o fatu o whana e lupe le la o le tae au manino ma le tae au tutoa. O fianga ngana i nei le whaungangana se isula ma ai lao le matango fie o le atua fofoa. Le atua le tama le alo ma le nganga pa ia o whaamai ai le tātou malo. O te fia tā wai nisi o upo al whaisalamo e whapea. Amu ia le nuu, po le atu nuu, wa atua i le li. Amu ia le nuu, po le atu nuu, wa atua i le li. Ma u whapea atu ai. Amu ia Samoa, wa atua i le li. O leo tātou toe a leanga pioa i matangi ala lua nei, i le langi manino ma le toa lau le lei. O au le li ilo tātou atua sa na taitaina le wholaunga le tātou sā. Ma tau ai manu le wha moe moe o le nei tai au. O tātou au lia ai le na pule wha soifua le ono sul tolu tau sanga o le tātou malo tu tau tasi. O wha malo le langi mama ma le soifua maua. O wha malo fo i le wholau. Le atu nuhue o walawa nei ngalo, o le malo tu tō tasi o Samoa, o le tātou tofi mai le atua. O le whamna tui nai tau sanga tai tasi, o le avea o Samoa ma malo tu tō tasi. O le tātou whamna tui na fo i lea, mai le tasi a ngā tupulanga i le isi, o le alofa tu noa o le atua.
Na mawai o tātou tua le loto tele, le malosi, le poto, ma le tamau a inga. E fausia mātina e ai le malosi o tātou atunu, le nei o tātou ai, masao I maa o malie. Ato manatu I futia o sola, I atu wasa e fia sa ata wasa mai ai le folaunga o le tātou atunu, se o mai le nei tae au, e ma eu le whamaoni o le tātou atua. Na maua e Samoa le Sarotonga mai pūlenga whakolone, le nei o whafuaina pūlenga I le tātou malo tuto tasi, e o tātou lama taitai ma tangata anu. Ia whafoi e pele vi inga ma si il whaftai il tātou tapau I le langi, o waolana taitai inga, mauna ao, whaloloa, o lo ta ui, ma mau tapu ao ina ai pea, lo toso I fua ma le tātou wola, ai meise o le tātou tofi ma le tātou whasino manga o Samoa, o lana mea alofa mo I tātou. Ai le ilava sa wholaunga I le whitaia I ma whita ma lui tau o le vasa. Ma wanga I o le soifuanga I le ola nei. I tātā longa atu ai, ma se whau, le atu nuue. Tau lava ina tātou mātāla I ngā o inga le li o le lorolangi. Nei mai vai ai le whātua le taitai inga mana le atua whātonu wholau. I tai malu ma pēu le langa o le vasa. Oie e whotua ai pēa mālama. Ma maua le toa langi le lei. E wholau saunga le muai le sao Samoa. E mole atua I le whaafitai tele I taitai o e ka le sia. Ma le au whainga luenga tutofia le atua. Ona o la au tau tatalo. Ma whanono ngā manu I le atua. Ina e manuia ma tofi le mu Samoa. O le tātou tofi. Ma le tātou whasino manga mai a te ia. E tali tonu. O lo sulufoi le la mepa le au whatutua tu tonu o fio anga manu. Whapea a inga. I ana pongi ma tatalo. Whai pea. Mo le file mu. Ma le manuia o tātou taitai. Whapea le tātou atunu. Whamalo le whatotoa. E mamoli atu fōi le whamalo ma le whaftai I la wafionga le tamaitai palemia ma le kapeneta. Le whonga whitalai ma le palemene Samoa. Sinsili ma le whamsinonga. Whapea ma tāmaluenga ma whalapo pitonga alo. Auto whitai tungai e o mai le neitai au. E le whaingofia lo tau malauina. Ai ui na whonga wā e se tiute ma matafa ioi. Ai o le aunga ute o la auto mulmunga au foe. Ia manuia Samoa ma o le tangata. Ha malo whai o le whaiva. E whaftai atu foe Samoa le atu nupele. I pūlenga mamalu ali ma whai pūle. E whono whaavae wha le tu malo. Sa awao ma tamaitai. Wha le tua ma tausi. O tamā ma tina mātutua. Mo auto tatalo, lautou tapua inga, lautou langolongo sua, ma auto ngā luenga uma mo le manuia o fio anga manu, e ka le sia ma le atunu, ai meise lo tātou malo. O lautou tō whāma mau ma le whautanga lo loto foi, o lotu mawai Samoa I lona mamalu ma le toa file mu, ai meise o le malu pui puia o tapua inga I le atua. E fia tāua foi le sawa ngā o le au whai pisinisi, o e whai ati nae, o whalapo pitonga ese lo whai au nanga whapitoa. E mana tua fōi le tautua ma le anganei o a inga mo wō, o lo papa ao ma lala I atunu mau, ma whesoso ni mai. E mole atu fōi le whapitai au manga ma le malosi o nu, o lo whai le whaiba o le tautua, whapea alo ma whanau o whengai mga ruenga, ao aonga, ta alonga, maisi whaiva e mauai le lumana I manuia. O le ala I le pule o le tautua. Ia mana tua fōi o tau o le lumana I o Samoa. E mana tua fōi ma le whanga e tia tama whanau o lo whai ma ave fua Samoa I ngā ruenga, I to whinga, ma whalanga maia I atunu mau. O lo tau li le ai whavao ma lo le ingoa o le tātou atunu. Whaftai atu fōi I le mamalu o pota mai e mori mawina le whamanatuina o le ono sfulu tausanga o le tātou malo tuto tasi.
Ai mese o na ialo ma whanau o sauni mai, mo le savali whaaloalo i le nei tai au, whamalo le loto nu. Tāua foi, ma le nganga whaafitai, le fsoswani whaipea ana ia tātou paanga whaale malo, ma ia tunu ma mau, mo le atina eina o le tātou malo. Samoa ua sota iao ma watini le matala langa, e ala i lau wha tamaso ali inga o le nita usanga. E le wha ititia i le nganga whaafitai i le tua i le nita iao. O malo le pale, o wha malo le folau. O le wa tue le whanga i foa, e wha malo le whanga i paau. O ato le ono sful tōtou sanga o le tātou malo tuto tasi. A le talo lau tō o ona, au nei whanga loina le lofa o le tua ia Samoa. Ia mea lama le alofa o le atua e whai matapasa e wholauti wai le sao Samoa i le nganga e tasi ma le wha moe moe tasi. Ia fi le mu ma pe alofani o tātou tangata ma ngā lulu e pōna wai mo se lumana i manuia o le tātou malo ma le atunu. O le alofa wha le atua e onusai e anga malu e le losi losi e le mita mita vale e le wha wheteina e le amio matanga, e le sa ilia e ia ana lava mea, e le whaitaita ngō fie, e le whaitau leanga o tuina mai unisi, e le fia fia i le amio leanga, ai fia fia i le wha maondi. O le alofa i la matia mea uma, e le se mea ngata mai ailu na whatua tua, malona wha moe moe, malona o musai, e le uma le alofa. I whamanu e tele e tua i le malotu to tasi Samoa, ma le atoanga o lona ono sul tolu tausanga. I whamanu ia fwoi le tua i le mamalu wa o whanga poto mai, whapea Samoa au au, so i fua. Today, we gather in solemn tribute and heartfelt gratitude to Almighty God, whose enduring grace has once again united us in a spirit of peace and reflection. In this sacred moment, we humbly acknowledge His divine hand that has faithfully guided Samoa through the tides of history, leading us safely to this momentous occasion, the commemoration of 63 years of our independence as a sovereign nation. And through our celebration today, we declare and affirm that all honor and glory belong to God for our heritage from Him and for the progress and development we have achieved as a nation. In contemplating the unfolding of time and the challenges and trials that have defined our national story over these 63 years, we remember with abiding love and solemn reverence our forefathers who valiantly championed our freedom and laid the foundations of our sovereignty. And we hold an unwavering conviction that God's bountiful grace and unfailing faithfulness guided them in their pursuit of independence and crowned their efforts with triumph. That same boundless grace and unwavering faithfulness of God have guided, protected, and preserved our identity and legacy through the generations, empowering us as a people and nation to govern ourselves and shape the course of our destiny. Challenges and trials are enduring truths of life. Yet, in the face of adversity, I am reminded of the timeless words of the psalmist, "Blessed is the nation whose God is the Lord." With conviction and pride, I echo, "Blessed is Samoa, whose God is the Lord," as declared in our Constitution. Through our trials and tribulations, He has been our shield, our glory, and the lifter of our heads. And in declaring
that God is the foundation of our strength as an independent state. We affirm our steadfast faith that when God is at the heart of our lives, we shall be blessed as a nation, and no force of this world and no scheme to divide, disrupt, or sow dissension amongst our people can prevail against a sovereign country anchored in divine purpose. Even the deepest divides can be breached, and every adversity can be overcome as we press forward in unity and progress. I offer my heartfelt gratitude to the church leaders and clergy of all Christian denominations across Samoa. Your steadfast commitment and faithful intercession have played a pivotal role in upholding the peace and unity of our nation, especially through times of hardship and uncertainty. I would like to extend my sincere thanks to the Honourable Prime Minister and Cabinet, the Honourable Speaker and Members of Parliament, His Honour the Chief Justice and Judiciary. Thank you for your tireless efforts in guiding our nation forward. Your leadership, vision and commitment to the betterment of Samoa and the upholding of the law and justice for all are deeply appreciated. To all government ministries and corporations, your hard work, collaboration and service to our nation do not go unnoticed. I acknowledge the leaders and people of our districts, villages and communities. I am deeply grateful for your continued efforts and invaluable contribution to the advancement of our country, particularly our government. Your far-reaching influence and steadfast commitment remain the bedrock upon which Samoa's enduring peace is sustained and dignity upheld. To our beloved relatives and friends residing abroad, thank you for your steadfast support and love for Samoa. To the business community, thank you for your commitment to economic growth and providing opportunities and livelihood for our people. To our various organizations offering support and assistance to our people with special needs, thank you for your compassion and your tireless work. To our development partners, thank you for sharing and standing with Samoa in our journey of growth and resilience. To our children and schools who are with us this morning to witness our independence celebration and participate in the march past, I am proud of you. Remember, you are the enduring hope and future of our nation. One day, some of you will be the leaders of Samoa. As we reflect on the journey we have taken, may we never forget the blessings we share as a people and a nation, rooted in faith, love, and family. Precious values that continue to guide us through every challenge and triumph. Now, more than ever, I make a heartfelt plea, Samoa. Let us go forward as a nation, bound not by differences, but by the spirit of peace, unity, and respect for one another. Let us walk together in humility and compassion, guided always by our faith in God, who will never forsake us. Let us rise above division and hold fast to the truth, that we are stronger when we are united, and strongest when we have God and love within us. As the Holy Scriptures declare, love is patient, love is kind, love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. May God bless Samoa in our celebration of 63 years of independence. May His grace and special favor be upon you all. So forth.
whawhongaleng tu. E malaleng ko. Mai la fiona ia mamama. Whaftai malale. Ia fiona ia. Thank you very much for addressing the nations. Ole sisina e o tanamai. Ole malo tu tasi o Samoa. O te tapai ma le whaamau. Lau whionga te sui o le whono sui tofio. Lau whionga e tamai. Ui antua te pua te pisasefi. Mo le tutuina e. O le tanamai. Mai O le malo to tasi o Samoa. The hosting of Our national flag will be performed by one of the members of the Council of Deputies and former head of state, Ifionga Tuyantua Tupua Tamasese. Can I caution our guests and everyone gathered on these grounds that 21 gun salutes will be fired while the police lead us in the singing of our national anthem in honor of our 63rd independence anniversary celebrations. Please note that these are empty rounds made especially for ceremonial purposes. Please be upstanding for the hoisting of the flag of the independent state of Samoa. Tutulai paia o Sauninga. Mo sisinae o le tangabai o le malo tutotasi o Samoa. Ya, whaftai pai o walaudia a whiu i tōna whang. Ia pai o le Sauninga o le a whasolo o tātou savani whaaloalo e le nei tae au. Taitaia e le tūlai whaaloalo le malu le malo ia ma fa solo mai ai e pe ona fa tu langa inai le malai. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the march parade will now proceed and will be led by the police guard of honor and the police brass band. Ya la fortulo e lo to sa se tolu ya wal tatu na ren ba ftai.
Malo o sai o tanto o tini o nei taiau ia ai mai se o tanto malo fa alo alo ia ia luna ua tai mua mai o tanto fa ili o tanto malo nei taiau ia i tanto savali fa alo alo se a mai se pati pati na o tanto malo fa alo alo ia se o tanto fa feilo ai ia il fa ili a malo o sai malo le fa toa. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the state service of the 63rd anniversary of the independent state of Samoa 2025. And leading this morning's march past is the Samoa Police Band. Let's give a round of applause to welcome the Samoa Police Band. Lava manga masani mamalu al tanto matanga lenga tautaia la fiunga komsina ya awapau Filipo ya olala pai ya fapena foi mo tanto fai malolo sai la fiunga ma se foi le sui komsina ya papali ya mo tapena ino tanto savali nei taiau ia mai se fo'o tu lai whāloalo ia mai si una tāpenanga. Good morning, Aiau. Kalafalava, ladies and gentlemen. Leading the Guard of Honor is our Women Assistant Commissioner, Pari Efo Molele. Behind her, Superintendent Carl Amua and Inspector Masai. Sele dato tangal maro orto sautaua il dato amo moi leto sana lo olo lima e olo to sana and it's an absolute pleasure to also have the Australian Federal Police on the ground joining our local police band. They are technical officers and advisors on the ground. And thank you very much for joining this year's celebration. So nice participation na mo tato malo falolonia ya o malo mai malo tele Australia. Ia martato wa o mamua le wa o mai nei luma o tato wa o ngam le loto tamafai I vai tele. Ka kai tere lava I pionga le mai tai tole mai pa ia le ai nga pai aonga ai mai se alum whanau o le tātou launua le lotam whai. Ladies and gentlemen, our first school as part of our march past is our students from the Lototom Whai School of Disabilities. Please, a round of applause for our students. And here we have the National University of Samoa up next, it is being led by the Samoa Maritime Training School. Tasilia laumua pitusili o natotele ya laumua o tanto wa onga litolua ya olo o mulinu 5 time olo tolsawe le ni talsanga. Ai al tato wa o nga malingi mai le tato University of Samoa
so so mai e mo le aonga tulanga lua o sios palaumi le kalesia me tisi lalo le wainga le taitai o le fionga le pule le sunga whapenga inga ia Reverend Forward Tui Safia ia maripaia o le ainga whaiaonga ai maise le mamalu o alum whanau o le tatou laumua o sios palaumi i whonga i whaleula a mais patpatele o le tatou laumua alo patai i lau sunga le whapenga inga maripaia o le ainga whaiaonga i le tautua matabela i la auina o alum whanau a le tatou watunu. George Brown Primary School. Ia, ma soa e a ma le tatou kolisi o wesele lalo le vainga le sunga le whapengainga wewe na li le fua ma le paia o le ainga whaiaonga ia whapea li mtamaitai ma le kolisi o wesele nei tausanga lua lima i e le matatia o le tatou laumua wesele champini le under 18 i lakapia tama ia whapea whai lakapi a tamaitai ia o se matatia fau le nei wa ave umai wesele ia champini o lakapi o nei tausanga ma lo whaftai i le tatou laumua. Dai le oi mai matingo fie nei tai au la oi mai whanau aonga lau whonga fifia nei le nau tainga au wai le whatisinga maise whanau tuina o le ono sultol tausanga o tuto tasi o le malo Samoa. Whaftai History has been made as the Wesley College won the recent under-18 school championships that was held a week ago. They both won the under-18 teams for both girls and the boys division. Thank you very much, Wesley College. A round of applause for the champions. Tito mais patpatele mo whanau aonga mai se poi whiongai lima tamaitai whaiaonga ma pe poi pule aonga le nei tai au whaftai lo tō awai mai. Whaftai poi lo whionga le patonsili wa aonga le kalesia mentisi Reverend Tualangi aye o tatou whatasi. Ia nga soa i poi ma le tatou laumua a punaoa le aonga ma tatou aesese a le tatou e kalesia mentisi i whongaa. Whaftaitele lava i le songa i le pule aonga ma le mamadu e la inga pai aonga whapea li mtamaitai ma le tatou laumua punaoa por kalame mtata esese lalo le wainga le tatou e kalesia. Malo whaftai. We have our TVET program under the Methodist Church. The Laumua Punoa are now in front of us. So thank you very much to the principal and staff of the Laumua Punoa School at Whangaa Whaleula. So mai ai tua in Lalomanu Primary School le foi wanga mai luma nei. Le Laumua nei o luma o malai nei o pule aonga Piti Valley Solomona pa pe foi le mamalu o li matamai tai whai aonga. Whatalo whatu le nei tau ma lo whaftai mo lo tō sao taua i le whamana tuino le tuto tasi o le tātou malo. Se mai se pati patele mo nei whanau. All the way from Lalomanu. Thank you, Lalomanu Primary School. And coming up after Lalomanu, one of the oldest schools in the country, Samoa College. Atamai e tautua mo Samoa, under the leadership of Principal Karene Pasila, her staff, and the students of Samoa College. Laumua le tātou kulisio Samoa mai wase, lalo le taitainga le sunga le tamaitai pule aonga, Karene Pasila, le paia kapenana na wawina amata mai tausanga iwa kusawa atu e mai tausanga skulu ia kapena isi o tatou masenga o le tatou laumua totele nisio o tatou atunu na wawina i le nei laumua. That's why aonga totele au mabisa. That's why aonga sili totele o le kolisia malo. Yes, one of the most successful colleges in the country who have been able to produce hundreds of graduates who are now successful judges, CEOs, ministers, and as well as business community. Thank you, Samoa College. Wailonga le sao le kolisia Samoa i whaapoina tai o le tnuva pe foi sunga i whaapoina e me se lava o le roa so se mtatai se ua iai lava le sao le nei aonga kolisia Samoa. Whaapotai mo lo tau sao taua
ile nei tai au mai se o le whamana tuino le tuto tasi Samoa. Ia, lea ua muli mai ea le tātou senga whaau aso, le tau sanga solua, pāwhitai a te utau le whanau, mō le tau sao tāua. Ia, ua muli mai tua, le whionga le tamai taipule, pāpea le paia le ainga whaiaonga. Ia, ma se tasi fōi o tina matua tātou le skopa, le tamo teile tuai. Ia, le whionga e tavui eni, ia, wa tātou whātasi nei tai au. Ai, au pēia o tamo teile tuai, ia, muli atu tua, ma lomo loto sao whātai tele, le au ai mai o mawalunga ai, whamoe o le tuto tasi. We have the Old People's Association. Talo. Skopa. Pātai lo sunga whawhengainga, ia manisi foi, o lātou nā auina i le tātou laumua, o le polisi o Samoa. Ia na so mai lola ia le tātou au. Primary School. Up next. Tele lava i tātou la mua tātou tatono o le masenga fitu manawalu le o whātasi mai. Ia, wār whamoe o le tātou atunu, so mai ei, ia ma le whionga le lipure, pa ia o le ainga pa ia honga. Alo whātai o tātai tele moloto sao taua, i le awa i mai le nei tai au o mātino piei, le whamana tuino le tuto tasi o lo mano. Ia, so atu ai, ma le tātou polisi o le pāmano tufanga, ia, lano le taitainga le whionga ia le wanai, long whau, ia ma ia o la inga whai aonga, whātai tele lava, no le tau sao, i le tātou whamoe moe, nei tai au. Thank you very much. So mai lola ia sao tātou ofisa tutonu o Lusila, hai kumsina, ia poli atu whawhai tele rawa. I le hai kumsina Lusila, se tasi leo tātou pāhanga tāua, ia tonu o tātou atunu. Coming up next are the members of staff of our New Zealand High Commission based here in Apia, and immediately after them are the Volunteer Service Abroad, or the VSA, who are serving Samoa in different ministries here. Thank you very much for your assistance. So Mayan, Malawa to Lamua, Lapia Primary School. Ya, o le tasi nei o tātou waonga tūlangalua, pito seli na tō tele. O le tātou tūlangalua lea o le Apia Primary School, lalo le taitainga o le lai a Pese la Toluono. Tasi whulene ia unga, ia matawinga lawa fuila wanu luma o yunga o whaunga swinga o whanau, mana senga malu ana i atu polisi māloi, i le hula unga, i le whaia unga, i le tāpena. Questo tele o whanau, ai auma misa o lo, hawai mai le aunga. Moi. I nei tāo tu sai malala, tu savali mai ta watu. O le lava ua paau o mai, i whanau a onga mai lava ki sena amata se i tau lava i lunga sen whai, leo hoi lava i whanau, i rita mai tai, pai a onga o lo lango sua mai le au mai o al whanau. Some of these youngsters have been here like as early as 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. You can enjoy your breakfast after this. Paro whaftai, lewa tu mai taipure, mana inga pai aonga. Ia na so mai lola ia, o le tātou aonga tulangalua, sa ngate sia i le pea. Coming up next is St. Teresa's Primary School from the pea, under the leadership of Sister Maria Tevanga and the Sisters of Our Lady of Nazareth. A big round of applause for one of our Catholic schools in the country, St. Teresa Primary School from the pea, under the leadership of Sister Maria Tevanga and the Sisters of Our Lady of Nazareth, and together with members of their staff. Pātai, the whionga sister, for the sao tau. Toninga Mazani lava le pea, St. Teresa, Piolova Benauna, Gracia Ima, Toninga le nei tai au.
Ia, so mai lola ia le lau mua o tamo matene o le kota nofo o le polisi a abele. Nano le vainga o le fionga le likule, ia soalo, o te lia soalo, pa pēr pa ia o le ainga pa ia onga. Tau sanga rente anta to pati ai le se lau tau sanga le lau mua, lea wa tato au lia, le se lau maritasi tau sanga, ale tato lau mua, tamo matene, ale pua tau nofo, lea o lo wha manu ai, la tau anamatau, o le tau tua, o le wha mauni, ma le tau sinio, pa whaitele le lau mua abele, mo le tau sao nei tai au. Abele College, the oldest college in the country. In 2024, they celebrated their 100-year anniversaries. And of course, their famous uniform. And there is no better person to explain and tell us a little bit about the uniform than the Commissioner on Fire Services, Samavasa, former students. Ole to mina lava le na mata mai lava le au mai lam tanga ole lava ia se mai se pat tele ia wa foi le sau taua tama mai to puta nofo pa pe foi limita mai tai pa ia ma los pa tai mo to sau taua ile nei to sanga. Thank you Abele College, thank you Principal. Ya le so mai roa ma le savari pa toa o nisi foi o tam tuai o le koren a vele se mai se participanti fa felo aiatu dano le taitainga o le fionga ia pe ngai mari ava ia manisi o tamari o fai malanga mai atu num mau pina wai i le tato fa moi moi pa taitele lava i tau ia so mai roa ma le papo tonga o lim to mai tai tuai ya patase malat to sala ya le fianga atoa pai atoa pristene ia papel malo lau la tau na wina ile tato la aonga ya bele. One of the most organized national associations in terms of former students, Abele Old Pupils Association. Aro fatai to mai se patele ko le sauta we foi li mai tai tuai na ya bele. Ya oro fa wa pea ia le savari pa loalo tamu stay tuai la mua avele ma so ai lo la io le si leva en ol tato University of Samoa or the Faculty of Health Science. Ya coming up behind Avele are students from our National University of Samoa, led by the Faculty of Health Science. Two of the main sectors of our government, health and education, leading the group of our National University of Samoa. And up next we have the Faculty of Business and Entrepreneurship. Tetaia eliftalenga ya fisolai ole nei lava soifua fisolai maroro sai tato wala matato safainga. Hello everybody, good morning. Salute with a smile. Matingo feel family mo le yaso ile afio mai maletala mai au malo patai molo to South Arua. Yeah,
Yeah, and hello to my former Faculty of Arts. Hello, beautiful Samoan everybody. Yeah, special good morning to Fusa'a, Dr. Patila, and of course Deputy Vice Chancellors, Prestadis Malihang and Lotsa Sarai. Thank you for your participation this morning. Ladies and gentlemen, immediately after the National University of Samoa, led by our current Miss Samoa and Miss Pacific Islands, Litara Allen, and of course we have our staff of the Samoa Tourism Authority, under the leadership of the star Robert Assam and all the staff of the Samoa Tourism Authority. Malo Paftai, Mo Sao Taua, Il Taiao. Immediately after we have the staff of the Australia High Commission who are joining us here on behalf of one of our major donor and development partners in Samoa. Thank you very much, Australia. Good morning, Your Excellency, Will Robinson. Paftaitele malo Australia mo tu sao ili ni taiao. Ya, se tasi le aonga mai le kolisio sanganga ni fenga. A lo paftai lo fionga ili mai taipule. Ya stati ma pe ia le ainga fa yaonga ya ma pe le ia. Rin to mai tai o tatou laumua. Kolisio sanganga ni fenga. Paftaitele mo tu sao tau. Thank you, Ofenga Primary School, for your contribution in Sanganga Primary School. Alakariela ngai mea. Sanganga College. Molo tu sao le nei taiao. Ia aro mun mai tua le pionga te mai taipule ma le paia o le ainga whaiaonga o lo ngā lue na o ino anu whanau a le tatou laumua I sanganga ia whenga pāwhtai tele mo tau sauta u. And up next we have Fatuatua Christian College. Paftaitele I la pionga le tamaitai pule, ma le paia o le ainga paiaonga, ia papea alum whanau o le tātou laumua, Fatuatua College I Vaitele. Paftaitele lava, mōru tau sao tāua I le nei taiao. Fatuatua College is one of our growing number of schools based at Vaitele. Thank you, Paftai. Ia matawa tu ua whaisto tele o tātou polisi le nei, ia ua whairo lātou sao, ia whaamna tuina lonus fu tausanga o tātou tūtua tasi le nei tausanga, whaaptei tele le sunga le olua aonga, ia whaapea fo I le pūlenga, ia mahalo whanau o le tātou aonga. Malo Paftai ni se pori mai o le pe fai level ya nga solonga mai ngole aonga le Fatuatua Christian School pe o senga ma o lunga fa solo lava dai la tok senga mata le ngai vai tau lava le senga sulua ma sutolu e fa pe fo I tuatu I o lo fo tuai mai ai li ma mai tai fa ya aonga e fa pe fo I manisi o tama matei le tuai o le aonga katara fatu malo le soipua malo fori le tau pati mai le nei taiao. Paftai tātou whaiaonga, ngā lue o a koe la o ino ala whanau, para tātou laumua, paftai tere mo tau sao tāua. Malo no sai le malo tātou walaulia, ia whapea fo le malo tātou utunu. Malo lava lona sai, tau titi lava, ia a mai le tātou savali le nei taiao. Ia, aro so mai tua I le kolisio Fatuatua, te tasi o aonga o I loa tausanga o lo kapena, e eka la tautua I tono tātou aonga. Te tātou tunu le aonga tulanga lua o sangata maria I Savalalo.
After Patua College, St. Mary's Primary School from Savalalo, one of the oldest schools in the country, and is still one of the all-girls schools that is still exists in the country. Alo, Paptai, Kabaitai, Lei, Nato Laumua, Sangata Maria, Lalo Taitainga, Le Pionga, Tamaitai Pule, Ya Iveta, Vui Vaifale, Ya Papea, Le Paia, O Le Ainga, Payaonga. Alo, Paptai St. Mary's, Kairava, Tai, Pionga, Tamaitai Pule, Papea, Foi, Mamanu, Payaonga, Nawa, Anga Yetu, Lumol Malay, Lumol Motanei, Malalatu Fa'alu. Ito mai se patele mo nai whanau. Alo, E ua se whaalu e nei tai au. Ia wa ko i le whamana tuino lo tuto tesi. Tai lava, Pule o tato Laumua, Paia o Rainga Payaonga, Ya, Nisi Fue o Rik Payaonga o tato Patas, Ya, so Paya, Maltato Colisi o Sangata Maria, Anga Cristiano, Maile Mei Vaimoso. St. Mary's Pito e Lua i al tato Masenga Pau, la tau leo wali i a 12 or the form 6. No lava i al lato, nai masaki lava i al lato pasoro le ula te wila, ia lalo le teiteinga o le fionga tamaitai pule, le petiana sina fitu, papea le paia o le ainga paiaonga, ia ai meise foi inisio tamaitai sa, o lo papena na ngā lulu e pea, I to tono o le tātou laumua o Sangata Maria. One of the biggest groups this morning is St. Mary's Primary, St. Mary's College, and of course the Old Girls Association. And St. Mary's College and St. Mary's Primary is currently under the supervision and auspices of the SMSM, Sisters of the Society of Mary Order. A round of applause for St. Mary's College. And also one of the most beautiful colleges to produce beautiful former graduates, beauty pageants, judges, and of course, successful development in all facets of the economy and in Samoa. Thank you, St. Mary's College. After St. Mary's, After o peonga rei mai tai pure, ka pera ainga paiaonga, mora tau sao tāua. Alo, After. Malolong sa masa mai au. Sauli faya sa tala lang o polisi. Ya, wangai waya sala malari lei o tatu tuai so ya maya ya patalo fatu ila fionga lupe matsila ya sala malin pola mai tai presidente papel ia le Tuai, ale tātou laumua o Sangata Mari, I whaafitai. So sao tāua, le atina ina o tātou atunu, ia papel tau sao, ia wā tau singa o tātou laumua I Vaimoso. Whaafitai, well done. Ia, ele ngata foi o nao, sa mai tai a wawina I aroto a tele lava foi au 5. Le laina le tui. Hey, Malo Mary. Alo, Paptai Smoga. Alo, lava. Alo, Paptai tele molo tupsao. Lava o whai mai whaalo. Ko tātou malo whaalo. Ria Paptai tele molo tupsao tāua. St. Mary's Misfoia. My tai tuai o le aonga. And it was so good to see you, our legend skipper, my Masinu Sitsa Matau. Ya, so ma tato a ona tuna lua,
Wailima Primary School. Lana vainga sunga kule aonga ya Yohane Nasa walpaia ole ainga paiaonga. Malo paftai ile tau sauta wale au ino anu mfanau. Paftai ile tau tua matamela. Ile tato nagua. Ya so mai loa mase tasine au talabo ele Mrs. Tausanga ole au talabo lea o tato ekalesia spitu. Tato patasi poi, manisi poi sui o le tato o talamo wale kalesia sfitu mai toke lau. Ma ftaitele lava o tu sao tato pa moi e taiao. Maloni. E mai tawatu ai au no le patasi mai le ulu toke lau. Ya tonu foi o le. Pia wai mai foi le o lau talamo mai toke lau le kalesia sfitu e lango ia le patasi mai. Ia fai foi ma le ulo toke lau ma se tasi o wala o lia whakatoa o le tātou malo. Whaktai i roto awai mai ua mātingo fia i le whamoe moi. Ia, ma nisi po tātou o tamo mai mai fia tātou watunu ma no whaktai. Kālesia, tātou whai pito la ia, ma singa tātou tukulanga talabo o se manuia o Samoa. I am told they are currently holding a camp this week. Thank you very much for your participation this morning. Robert Louis Stevenson Primary School in Lotopa. Lalo tainga le pia ma mai kule ya pia bigo ya so wai o le tato polisi Robert Louis Stevenson College Primary School is currently located in Lotopa, and their new location is currently being built. The new building is currently being built at Tafaingata, and that project is near completion. So around sometime July, August. Malo level inside. Staff and management of both Robert Louis Primary School and College. So mai lola ia ma se tasi o tatou wa o ngai Kalesia, the All Saints Anglican School I Marifa, lalo wa ainga de fatua ya Rachel Solomona, o le paia o le ainga whaia onga, pa pea ia alam whanau, o lo auina I tatou wa onga, o le Kalesia e ngelangi I Marifa. Alo pa tai, I lo whionga le kumaitai pule, ia pa pea paia o le ainga whaia onga, ya maalum whanau o tātou langua I Marifa. Ia, na so mai nola ia ma se tasi o a onga I le misi. Le langua o le a eto, tātou kolisi lea o le Fifi. Le Fifi College, one of our schools here in town, and one of the largest schools in the government. Fifi College, under the leadership of Eva, Mariah,
se savali pitusili on tuatele. Tato polisi le fifi mali fane. Ano faftai le fifi la bua o le aetu. Ano rava faftai. Ono yai le anamatau. Ao tautua. Ao mo tautua. Faftai whanau. Ia kutu sautau. Ia ono mai foi te sena. Thank you for joining this year's celebration, the Fifi College. Ia, so mai loa, la tona awina skolsipi, al maro saina. Walang whanau o Samoa o toi foi, manuia mai, tau sa mai fia na awina I saina, leo o tautua, I tanga alwenga ese, papo patonga tatu maru. Malo whaftai. Alo whaftai, ai tele polo tau sau taua, I le nei tau sanga. Ia, so mai loa, ma se tasi a onga, loa poi lan tautua, I tono tatou wa atunu, o le laumua na nei, o Felela Marisi, I Muriwai, Paris Brothers Primary School, an all-boys school here at Muriwai, led by Brother Siosi Arne and members of our staff. Many of our leaders, both politically, in the church, in the business community, were once students of the Marist Brothers at Muriwai, and then continued on to the college that is following immediately behind, St. Joseph's College. Thank you, Marist Brothers, for your contributions today. This morning, Malo whaftai. So mai tua I la matulunga lua ma alisi Felela I Muriwai ia o tatou polisi longo a Samato Yosefo mai ala fua o mai sa pati tele na o le polisi tasi pule nei polisi o watu tele na batata la polisi o tatou kuma la so strike ata nene ia sa wa wina o tatou la ua Samato Yosefo malole whamanosi malole sa o tatou polisi. Maro whaftai Samato Yosefo, naro le taitainga e whantua ia Anne Marie Tauiligi, e le lewa tele na amata lan tautua, o ia o pule aonga, ma le tatou laumua, o lo whawai le tausisi I mea o pito le o te vai atu o lewa, o sui le whasolo tatou aonga, tele o tausanga o le una te wila, a lewa whasolo le I le una whala, ma lo whaftai, anu whanau o le tatou laumua, Samato Yosefo ia fua, ia alo iai pea ia nisi po ia o Felela Mātua o lo ngā lue pea ma pai aonga pea, tono tatou aonga, ia
So Swani, the Pyonga, the Pudaonga, Taudini, Pyonga, brother Kevin O'Malley, the Papea, the Pyonga, brother Dave Ladder. Yeah, on Nepoi Tausanga, if I'm an Atuinai, if Pitu Sulima Tausanga, Tagu Pavai, the Tatu Lamua, Sanatu Yosef. St. Joseph's College is also celebrating its 75 years of, since its establishment. And of course, today is a special day for them. From here, straight to Olafua to keep on celebrating. Hello, Brother David. Hello, Kevin Tawidini. Yeah. Mule tuitua o le papa potonga tamu tene tuai at marisi tono Samoa lalo taitainga le pionga prestene ya amua ming mai wai ya matato patama tua marlani tua manindale ya papea selausa Dr. John Aching pionga ya brother Kevin O'Malley ya manisi mani colleges that have produced some of our famous rugby players, some of them who have moved on to overseas contracts. Thank you for your contribution, St. Joseph's College. Ya, au te vai atu la wali mai pito tua, o talavau, la tau ia la tau aveina, le ngaruenga whaafilela, i te tonu o tātou la mua. Aro, lola whaafitai tele mono tu sau, ta ua le nā wanga iatu, ia ma seu whaalo poi e tātou malo, e maise le nei tai au mātingo pie, whaafitai lo tau au e mai. Whaafitai mono tu sau ta ua, le ngata le nei aso, ia whapea poi toni se tātou wa tinu i tō whinga ma tute, ma lo whaafitai. So mai e tua Samoa Bureau of Statistics, ia e taitaia e le pionga ia leota, salani ali e lua leota. Olo o taitai atu lantou savali, ia, e le perifeta numero tasi o le malu John le misio, whaaftai lo tātou ofisa malu, ia, mo le whaamalosi, malo lau fionga leota, manuia le nei aso i fiafianga. So mai e tua ia o le mtanga luenga, Communication, Information and Technology, ia o lo o whātauteia, e le And of course, we have the Ministry of Communication.
And of course, their CEO is one of our MCs this morning, Afionga our Chris Hazelman. The Ministry of Education and Culture. A round of applause. Kasi na yung tangal wenga to tele to tono tangal wenga umal malo ya ona olo la to po na matau ya na yitau pa ya wina fa na u Samoa papta tele moloto. Yo, ole fafta iteli. Ya so mai ya ole tato paenga le tuane ya o wata o vasenga wasiasia onga. Ya manisi fo ele pulenga ya o bulumuli mai ya itua. Lo fafta elo Ingan matangan wenga. Malo ayau fa maupopo. Yeah, and of course we have the Office of the Public Service Commission. They are the faces of the government services with their ongoing campaign of Talofa with a Smile. Hello, Kisasi. Ya, ai so mai se tasi nei o a onga mata tono tatu atunu. Ia le a onga ekaresia le pakasa le komisio nu au sala I nofoari. Dalo le vainga o le sunga whawhengainga ia Reverend Fortimu Posese. Ma lo paftai I tātou lau mua o sala. Paftai lau piaunga le ule aonga le sunga whawhengainga ia Fortimu o le paia la inga whai aonga o tātou whatasinga le tua sala o sunga le ule ma pe foi link to my tai whai aonga e mai se o whanau aonga mo loto South Aua le nei tau sa. Ia, se so mai e ma le tātou kolisi mai lunuenga St. Paul VI College. Lana rua inga le piaunga le kure aonga I Pola Mose ma le paia o la inga whai aonga. Ia, alo whanau o loa o ina tātou la mua. Alo pātai. Ia, St. Paul o loto. Awai mai I nei tai ao. Isi koe o tamu tini tuai a le tātou la mua. Ia, se so mai la ia, ia o le tātou lema ACC Accident Compensation Corporation. For joining us this morning. So mai loa ma se tasi polisi mai le kāresia kāturiko ia o le laumua tamu tene o le polisi o Sanele I Momoa. Tasi ne o aonga ia o lepo wa atoa le ono sfutolu tausanga tānu whawhae. Tusa lava tausanga na tuto tasi e tātou atunu ia whawhae koi mo le tātou laumua. Lalo le taitainga le pionga mai taikula ia unasa pa pēr pa ia la inga fa ya onga ia fa pe foi le fionga ia patele Justin ia alo lava na doit so mai tua o le polisi se tasi polisi
I te tonu o pia, Malu Folk College, I te ia le whionga te pule, pali, le atu whale, lasi tawai. Tasi foi nei o kolisi, to o tele I te tonu o Zidatu o Atunu. No, no lava patai, anu whanau o tato wa onga polisia Malu Folk. Se savali te watele, ai auma tanawasa, ia masalo pe mawase se lawo le savali le nei, ia whaatasi ai male mulenga. E sa o le ia misa, o lo koma le nei tai au, o le toninga masani lewa a Malu Folk, I e lanu mu, skete mu ma le au tino pai pai, ma le fusiua te mai tai ma pe fo yori, mai tai watu le tupito I tua o le savali o loo anga I mai e lima te mai tai whai aonga. Ma lo whaftai tele, o lo tau sao e le nei tau sanga. Tai pari, ia mare, ia o le ainga whai aonga, mo tau sao, nei aso. Ia ai so mai tua, ia nisi koe tamu teina tuai, a le tatou lau mua I Malu Folk, whaftai. Malole on sai, ia e tātou au fia nei tai au. So mai e le mo se tasi o vaenga ma oti. Tanga luenga le malo. So mai e whila wainga manti na ese. E le pito I tu atu o le pena ia o loo. Fio mai ai suio. Patum sili ma suio. O mtanga luenga vai taitasi. E o mtanga luenga o ngā luenga whila wainga tinae. Ia o le pionga le o bisili. Pui tupa I mausi manu. Pulenga whila wainga ma ala tele. Lo bisili o pulenga sa ngaunga leilani ngā luvau. A whae lau whai ngā luenga. Se lau ono se pulu maritasi. Iwa sfulu ali. Kitu sfulu maritasi te mai tai. Pulenga o swawai. Ofisile pulenga le pionga le ngaptasi. Pui maono Dominic Swaka. Lau whai ngā luenga. Lau whai ngā tau se lau maritasi. Lua se lau sfulu ono ali. Ai valu sfulu lima te mai tai. Kala potonga marsianga whai tise. Po le EPC. Ofisile pulenga po CEO. Pau mui pesola I tawilili yese toi moana a whai o lau whai ngā luenga tolu se lau wha tolu lua se lau pitpitu ali ai ono se fulu maritasi te maitai pulenga wafu mtaulanga po le spa o pisili le pionga ya soalo pa le lima kuresa soalo a whai o lau whai ngā luenga se lau lima se fulu maleiva para tonga wa ai Samoa o pisili le ataua Captain Samuel Finas a whae lau whai ngā luenga lua se lau marpitu. Pulenga malai wa alele, a whae lau whai ngā le ofisilia pulenga tu manuvao whaafonu e vile wharepatu. Pa pia poi au nanga wa ai Samoa Shipping Services. Ta pasila whae leo o alo I alii I puniu Filipo. A whae lau whai ngā luenga se fulu maritolu a eono se lau alii ma tamaitai seila. One of the largest sectors joining us this morning is the infrastructure and work sector. And we saw earlier this march past is being led by 8 government agencies. Thank you very much for joining us this morning. And you can see the beautiful, hard-working staff. And one of the sectors that have essential services and staff are working around the clock, 7 days a week. So mai ai ma le mtanga luenga kuna oa pale natua. Le ministère to susu le firma to susu Cedric Salesa Processusta ma le CEO pour le officili le ala Salanoa Francis Brown Melpena. Management is fulu malipa. O divisions is fulu malitolu.
This year's Independence Committee uniform is guided by the greenery theme. Thank you, Ministry of Natural Resources and Environment. So mai tua ta ofisa se tusi al tato malo laro le teteinga le pionga ya fui maono Camilo ya papel pa ia o la togo lo ngalui tono tato ofisa alo fatai Palolon sai. Paftai lo fionga le malpulenga ia go toi fa mamalu mai tato tamai fuale na ia e failunga tiliai ia tato tuto tasine tosanga. And up next we have the Legislative Assembly, Office of the Legislative Assembly. The Office of the Legislative Assembly also falls under the portfolio of the Minister of Communications and Information Technology, Honorable Mau. And one of the largest offices and contingent we have this morning, led by Afionga Satama and management of the Office of the Legislative Assembly. Thank you for your hard work this year. And you still have a lot of work coming up. Afionga Satama. Yeah. So mai loa wa se tasi nei o polisi lawi loa le kalesia e whakasa o le polisi. Round of applause, ladies and gentlemen. Thank you again, Satama. Ya, ole polisi lu mo fo, mai marua, ya lena pailonga ina le se lau tolu sul lima tausanga, talu no fa vai ni la mua. Amai se pateli, ole tato polisi, lalo te tainga le pionga ya lupe o manu no sio biane. Papea le paia o le ainga paia auma. Malo pa tai. La tula mua. Malo po ile kalesia o pailonga ina. Se lau tol su lima tausanga. Ale tula mua. Ya so wai tua ya le asosi. O tamu mteni tuai tula mua. Le prestene ya uru shinete o paia o le laulau. Ya papea la tau. O ina tula mua. Senior officer, ya nafa manfaat saya ngai fafo ya ina tso senga ya ina tso umai ngalului bungo o va fa tele mo tso sao Samoa Shipping Corporations ma lo faafetai mo lo tausau la tolo fafoina ia faafoi tonu o se tatou atunuu ma lo faafetai tele. Samoa Port Authority nafa lea ma le vaai au wafu is the staff. Thank you again. And of course, more from the infrastructure and work sector, we have the Electric Power Corporation. It's such a relief to see you here this morning. Thank you for your hard work. Power to the nation. Power Jason Mavictor lai pito luma ya wa power foi tato malon ngalu et fala pos pitsonga.
And we have up next the Ministry of Women, Community and Social Development. Led by Luau Doni Navarro and management. It's one of the busiest ministries throughout the year, and you all know why. It's one of the ministries that's coordinating and facilitating the One District program, One District Development Program. Lo patai, lo fiong along ia, lo pengadwenga, lo tatu mtangadwenga. Lo le tautua matavela, ile atunu, ya mai se koi le tausinga, lo tatu fono whawai, lo tonu, lo tatu atunu. Lo ngandui, lo sa, lo foi la pan. Justine mtangadwenga na tale dua le babea wale, bana sa uniuni mata pena malo le matala. Ya, so mai loa matato wa onga mata mai mutautu palatai ya mai se le pionga le mai tai pole mai io la inga fa ya onga na onga mua le o mai fa ya onga ai le mai tamai a lo fa tai ya so mai loa matato wa onga tulanga dua mai falfa primary school lalo taitainga Tinaya me se pasula. From the Norma district, of course, the Falifa Primary School. A round of applause. No, maro faftai, no fiamale. Mai tai pule, ko ia la inga fayaonga, ya pe arum panau. Mata so la mua I fa. Ya. So mai loa ma se tasine o sosi fo. Artato mano ya o la sosi ne o fa musika. Samoa Association of Musicians. Mano faftai, ilo fiamale pristene. Ya, on an outloud. We are to fiber. One of the newly established associations, and that is the Samoa Association of Musicians. And credits to the Ministry of Commerce, Industry and Labor for assisting the association to set up its association, and as well as its activities for this year. Seasonal work program brought from the Tonga Potency Development Trust, the H-Tono Palea seasonal workers. Dan masama bisa lo vai ia le ipa Tonga lanu ese ia ma company Australia manusila o lo papena na ngulu ia la to ya leo mai la tosa nga lue stadia ia fa pe ko le company Mr. Apple in New Zealand ma do lava. Of course, every year we see the presence of the those who have been on the seasonal workers program, and of course each group represents the company they have worked for or they are currently recruiting from. From broadcasting ai au mamisa o lo sui lava lano to dinga mai vanga te tesi o na to fo le o lo fa sui company ese o lo ngani go ye tunu fafo.
Mais patele, wala whanau, I tātou lau mua o Samoa. It's always a joy seeing these youngsters join us every year from 3 o'clock in the morning up until all is completed and done. Thank you for joining us this year. Ministry of Agriculture and Fisheries, led by Fiona Silsil, and Management. So I know the Scientific Research Organization of Samoa for its trust. Yeah, no na ba pia kuna na kufikiria ya pigante tia tatu neka kutomata ya tindaini tatu watu no pa time trust no science. So when I hear about that, Lesson Primary School, tupatisima patrolo eva pusi usana Lesson. Mais pateli lado ina unapewa dawa ya shule kasema. Ora wa shule dawa per hiyo dawa kwa No, nada más. Esa decisión posible. Sabe ya, isso foi a data inicial, na pegar a nada. Isso não está tudo mal. Sabe isso? Ya, só uma nodaria. De câmera, ya, mas isso é bem a data cada uma the Sheraton Hotel. Mas para dizer, Miami esse na cultura, ali na Bahia, vai para mais, We have a management and staff at Sheraton Hotel joining us this morning. Thank you very much to the management for
our football Samoa. Those who are looking after our soccer federation here in Samoa, the global sport of soccer, under the leadership of Kamuna Pauli Dominant, and Lord Abba Yatuoya, and Yunela, and Tinaina Boy, Taroma, Tono. And of course, thank you for Wina and the Football Soccer Federation. And of course, up next, the one and only Ministry of the Prime Minister and Cabinet. A round of applause to welcome the lovely and beautiful greeners this morning. Let's your follow Officer Cindy. Thank you for joining us this morning and thank you for your hard work. Hello, Fiso. Hello, Lutsa. And up next, we have the Charitable Trust, Ekalesia, Pa'ututoma, Cristiano, Yesu Samoa. Fa'ataitele lava poloto sawa yune tayao. Alo fa'atai untuk sawa taua, dato fa'atase yune tayao. Mais participatele, tato valaudia, fa'ataitele malolo sai, fa'atai la mai tato fa'atumo inaitu sana. Misa se tasine o palado siwa, one hand dance through Padula, alo fa'atai, to o fa'afuele mo kalama, ya wina o ta'aleju, si Samoa, todo tato no, alo fa'atai. And yes, of course, it's all about empowering the younger generation to learn how to dance. Yeah, so my name is Kanara, but to tell you that I will say, come on, I don't know that I Roma, here and so Ministry of Health, thank you for your participation this morning. And of course, the support of your Honorable Minister, Malasi. Thank you again. Yeah, sorry, the Samoa Medical Association. I told you, but more bad soon. Need to tie for man. And of course, they've just completed their annual general meeting this week. Yeah, but that's on the phone there, that's on my oh, yeah, recreation, Ministry of Sports and Recreation, Lano Bahia, the Ima, yeah, Sumaya, Tuatua, the Montapa, Teddy, Pat, Iale, Alfenga, yeah, while I The newly established Ministry of Sports and Recreation under the leadership of Samoan Safasini Party. Ladies and gentlemen, this year marks 50 years of our partnership with the People's Republic of China. And we thank His Excellency the Ambassador and all of our staff who are working currently in the country in different ministries and partnerships currently taking place in our country.
selling to our partners from China. Yeah, tasting now happens to Matele. Yeah, o tātou pāanga, yeah, mai saina, ka te tele mo tu sau i tai au. So to a tour, Manahawa Palafito Private School, para ina i ate i Silau Pitu School, Manapa. Founded in 1997, RIMA is an interdenominational ministerial training center founded to train women and men who have called on their life to work for God. Thank you for your participation this morning, as always, every year. And we welcome our friends from around the region. For your contribution this morning. Inside EMC, here, Ministry of Customs and Revenue. Inside, the Pule, Ministry of Customs and Revenue, led by Fonoti Talaitu. Sirkati ne Juma Lomo, Lomon Kalana, Kalatu Pito, Samoa, Yanamu.
le ngata tala le vau ka tu wala na do e va pe oi vai malo lo ma hoi sao ma ka tu lo vai malo Samoa amata mai lava na sai ni malo mo lo tu to de na pa le mai ai ka ku lo pa ni to o le vai pa le mio Samoa tu to tasi ile tasiva o lo e pe mai ya ye me ta pa mo na mo lo Toi kama mwe ni koi ni toku pa kulo ni kupanga ya kioma ya kimena au mtaapa ili toku pa mio Samoa ni pa ila lona sekulu mane pitu utulai mayai ya kioma tsaka pitu olo wai pa mio tumatai Samoa male Pasifika atoa telepo ya lini tumatai ni tumalo olo tupanga sa ona ma olo pa wa pia ona ni tele na wenga na malo Alfa Bislusi, Chosen and Women to Samoa, Match Papo. They go through the Tumalo owner, Pesat and two of boys by Pullet, Toki Mawa Luma to Tato Malo. After telling me the Mawaluma, Ola Kuana and our mind in the Yasu. Ladies and gentlemen, you have in front of you the Lotofana District Council and of course the hosting council of the current Prime Minister, Honorable Fiamina Naomi. After telling Tatu to Malo, Tatu Fiora. So my tua suyo le pono parai, no taiteia foi le kionga tu pola, koki, ia va pe foi le mawa luma le apioara, itina matamaitai, va pe foi la uma matamani, va taitele, polo tu sao. So my official person Rama, Taylor Office of Public Trust, Taylor Government Pune, we are the Taylor Tala, I am fine Fatino Cadwin, Beali, I am Tala, Manosi, or Tala, Tupi, now taking a family, Santiti, Maeva. Marano Patai, the Tato, Tangarmena Marus, Patai, to Tasoa, Tai Boy, or to Tua Matbella, more Maria, while the Omar Maro, the Gatuna, to either to know, a master Patelli, more Tato Tangarmena Tupu. Of course, the backbone of all government services and agencies. The Ministry of Finance under the leadership of Sa'ile Titi Mareva Beathen. And of course, under the auspices of the Honorable Minister, Honorable Lauti Muia Afua Welese Ba'ai. Thank you for your participation this morning. Our also the Faya Mato Piatele Atu Invoice. Malo Patai, aí no filme, mas tem pule para pôr no filme bem está. Yeah, so I know that Toma Yeshua Tanzania Samoa Life Insurance Corporation. Filme pule ya per mano, Rafa Carrera, ya John Tua Kubolka no. Samoa Life Insurance Corporation. Of course, we have members of the SLAP board, management and staff. Make sure you head down to their main office just across the road to make sure that you get your life insured. Ai au ole sa vale muni le wa ai mai ni tu sai ai fo ni mai o ai na tata tau sa bo ni mano fi tu mai a sua ma ni fa ni lu ai na
applause, we save the best for last. The Malofie Samoa Association. A round of applause. Malolo sa, to Paulo Tato, para Pusputongo ni Tayao. Malofie Association continues to educate and restore the importance of our traditional tattooing. There are numerous tattoo artists who have come together, put together our association in Malofie. Mas Serena, ya sosi Malofie ya Fatismai ya Unitaya. And of course, how can we forget Samoa Red Cross Society, ladies and gentlemen. A round of applause. Você é o nome do Tucílio Taua, para time o Tautua, e a time o Nana e a Unitaya. Alolo sai ya tanto marofa ya anasifu ni mala no kaio tanto tunu ya mfamai ya tuai ya tanto safari fa alala unileta watu watu maya tele utata kwa sababu ya fomo leso ya kulele watu watu ya la mai foi la se chama mai a fifiara utana ganha do ya pelo fomo ele ya filme ele era acesso ya tolele ya algo se fifia tato malo sabini tato o to sana. Before us is the police mass band under the leadership of Inspector Tauele, who will be performing a number for us this morning. Yeah? So we are.
i malo. Prime Minister. Ua whafunga ne tua, i te tātou tāra na osi e ara ni sāmi ngā rutu whaafitai, i le awhiawhia na nawhi. Whapea fwoi i le nei tai au. Awa o tini leuto, o tau e ai, ua tātou pati patia le whainonga ina o leono sifuru tonu tau sāna, o le māko tutu o tasi a Samoa. Ua ta oto i mata mo fie, le malelenga lana fionga i le au mamalu o le malo i le tae au ua mawai. Ua mai a foi o na utu pupu ina fulu o le senga ula, a wapa ia sau ngata o Samoa. Mai ona tumutumu maunga, se ia o atu i ona fatu tu loto,
i le malelenga a le au mamatu. Ona o manatu lea o le a o le toe a fea i le tautalanga. O pa ia o Samoa o se tautonga ai e sa. Au le so e le mawai le anganga whaafitai. A wai ui i se naunau o le tātou malo. Ma se tāpenanga le komiti o le tutotasi sa fuafua ma whatulanga. E le taunu pe ana le ai le taitainga mamana a le tātou mataisi. O le tātou whaafitai le atua. O tātou maua le lao le lei nei aso. E whataunu wai le whamoe o se o tātou atunu. O le ala lea. O so se whatasinga tele al tātou malo. Tātou te mua i tā pāle no fuarati o le lo whatu noa. E topule mai lona anganga. E peo na saunoa i ai le taitai o le sauninga i le nei tai au. O te whawhitai atu i lau whionga i le amamalu o le malo mō lau malelenga. O le nei sauninga whaare malo e sanga whamanatu mai e pea i o tātou tūpulanga. Whapea tūpulanga lalovawa o si o tātou atunu. I lo tātou tofi o le malo tūtotasi na au mai e le tua. Tātou te lalango whātasi e vani ma pui e sufi e whaasolo matapui Samoa e ne ingalo. E ui na sauwa tātou wholaunga i li o tau o whainga malo whatemokrasi. A e le ave sea le mautau ave mai o tātou tua a Samoa o le ainga o le atunu e file mu e whaavae i le atua. O te whaftai te le atu i le awhio mai o le paia o le atunu. Ai maise a onga i tā ngā ruenga ma whalapu putonga. Pono ma whioanga ma komiti SS sa whaatino la tātou sa wari whaaloalo i nei tai au. Whaftai tele le whamau popo, whamaro le taupati mai i lo tātou whamoe. O te whaftai atu i lau whionga i le kōwana sili, o le malo tutuila manua, lau whionga pula ali i ni ko lau pula ma lau whalitua. I lo lua awhia mai, tātou te mōri mawina le whamoe o le nei tū o le tātou mau te tele. E whapea fo i lau whionga i le ulu o toi lau ma lau whalitua, i le awhia mai, ua mawalunga le nei aso i lo outou tala au mai. Ia manuia lau whionga le au mamadu o le malo, manu masiofo, ia so i fua lau le lei o tau i sui o le fono sui tofia. Le mawalunga o le tawhatolu o le malotu to tasi o Samoa. O sui o malo ma wharaputonga mai fafo le paia o le au whainga luenga tutofia le atua. Ai a le paia o Samoa i ona tūlanga wharupi. Ia manu i tele le whamanatuina o le ona sfultolu tausanga o le tātou malo tutotasi. We have now come to the end of the celebration of 60 years of Samoa's independence. We welcome every opportunity to fellowship and to share on the essence of sovereignty and the success of our democracy. In this juncture, let me acknowledge all those who took part in the march past this morning. Thank you for supporting our program. It was especially joyful to see all of you enjoying the occasion. To our guests of honor, the Honorable Governor of American Samoa and the head of Tokelau, can I thank you for accepting our invitation to join us in celebrating 63 years of Samoa's independence. Your presence has made this occasion more memorable. May He lead you safely back to your homes. Lastly, let me acknowledge the contribution
of our development partners over these many years of our journey. And support for Samoa. God bless you all. Soifua Mayamanwea. After yet, Samoa ngalo fionga I balbia. Tai fono foi o committee o tapenanga o le nei tau sanga I tuto tasi. Ia o te tapa ma le whaalolo ia le pai o le sauninga tātou tutulai ao taitaia e tau le lea ma le whaidea leo I le pese lo tānuu le whai upu mua ma le tali o na o tapa leo le sunga I le whawhengenga revena I soli e whaihu le nei sauninga e se tātou tutulai. Samoa lo tofi. Wa ai la o nganu sola. Tu manga I whanua, mau. Sa ato tasi al te mai tai manual maloi. Se to tasi fo yo so ngai miti se I mafauauana. Se pula u. Ma vaenga nei tūla te la au tū mai I le tae au e te whangotai. Ka whai e te iloa au le fiafi e te alalai. Mata te tele I tala o evangelia ni ma vaenga ro tatu ori I le ia se alofa e siri le nei. O se tangata e aveso na ola e sui e se ola. O lau polo ingal nei a te utou I utou whialwhani whapeo no ua lofa atu I a te utou. E tu mai o matu lunga Samoa. Samoa I Samoa, Samoa I tunu e mamao. Matu malo wala aulia. Lo manuia le tua o te male alo male ngana. Tātou mafuta nei e whapavau lama. Amen. Amen. Manuia lo sisinga fu. Ia, le paiai o le sauninga, o le ua mae e manuia, le whamana tuina le sauninga alo ia, o le ono tolu tau sanga, o le malo tuto tasi o Samoa. Ia mai e whamani e tele, o le ua atoa le ono tolu tau sanga, o le malo tuto tasi o Samoa. Ibim!
Whamnianga mo tātou malo whalolongia ma Samoa potopoto e pip. Whamnianga mo le tue whamai ai Samoa e pip. Whawhitai. O rea fwoi whawhitai lau whiong pātele. Antonio ma lau whionga te akono so pene Samoa. Mo le teu wina o le mauta a whioi tātou walaudia. Maisa rumtanga aruenga e kālesi e kātoliko mai momoa whawhitai tele mo te unga mātango fie ia wa whioi le pai o le walaudia. Ya, fio mai ala fio mai la malu. Ya mai se o tātou malo whalolongia. Whawhitai atu le pai o le tunu. O maia ona sao no le taitai o le malo tō sa matu pala. Ya mai se le pai o le sauninga. Whawhitai tele a fio mai mtala mai ao. And to members of the Diplomatic Corps and all our friends joining us this morning, thank you again for your presence until 2026. And we meet again in the grace of God. God bless you. Have a great morning. Thank you.